एनडिएनिफ्राय सेनं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथि मोननाय जयन्त बसुमतारीनि खुगायाव नब कुमार सरनियानि गोख्रों राव बिथाङा नब कुमार सरनियाखौ बुंदों दि नब कुमार सरनियानि पकेट भट जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आउट जालांबाय नब कुमार सरनिया जिखिनि पकेट भट आছিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত এইবোৰ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা আউট হৈ গ'ল আজি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বাহিৰত গ'ল তো এইটোৱে তেখেতৰ জিকাৰ এটা মূল আছিল क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय गासै 3 लाख भटार्सफ्रा बाहेरायाव थांबाय बेखौ लानानैसो नब कुमार सरनियाया देरहायोमोन दा 3 लाख भटार्सफ्रानो क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बाहेरायाव थांबाय अब्ला नब कुमार सरनियाया माब्रै देरहागोन बिथाङा बेनि अनगायैबो आरोबाव नब कुमार सरनियानि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों बिथां नब कुमार सरनियाया थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव गासै 4,50,000सो भट मोननानै देरहासार जादोंमोन नाथाय बेबाराव नब कुमार सरनियानि पकेट भटफ्रा क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय आउट जालांबाय अब्ला माब्रै नब कुमार सरनिया क'क्राझार लकसभा बियाबाव देरहानो हागोन होननानै बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां जयन्त बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंखो फै जों आबुङै मिथिना लानि कुमार सरनिया जिखिनि पकेट भट आছিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত এইবোৰ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা আউট হৈ গ'ল আৰু তাত দেখিছোঁ আমি 4টা মানে সমষ্টি এই 4টা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 3 লাখ ভোটাৰ আজি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বাহিৰত গ'ল তো এইটোৱে তেখেতৰ জিকাৰ এটা মূল আছিল তো 3 লাখ ভোটাৰে যদি বাহিৰত গ'ল তেতিয়া যোৱা নিৰ্বাচনত তেখেতে টোটেল 4.5 লাখ মান পাইছিলে তো 3 লাখ যদি বাহিৰত গুচি গ'ল কিমান থাকিল আৰু আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এই অঞ্চলৰ শান্তি আনাৰ পিছত এই অঞ্চলৰ ভাতৃত্ববোধটো আজি জগাই তোলাৰ পিছত আজি এই অঞ্চলৰ উন্নতিৰ যিখিনি ধাৰা এইটো আনাৰ পিছত আজি ৰাইজ অতিকেই সন্তুষ্ট তেখেতসকলৰ আশাবাদী যে আজি এনডিএৰ পক্ষতে তেখেতসকল আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যি বিভেদকামী ৰাজনীতি সমাজক মানে ভাগ কৰি যিখিনি ৰাজনীতি বা 20-25 বিয়পাই যি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে আজিৰ তাৰিখত মই ভাবোঁ আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজ সিটোত ফল নাযায় আৰু তেনেকেই বিভেদকামী ৰাজনীতিত কেতিয়াও তেওঁলোকে সহযোগ নকৰে যাৰ কাৰণে তেখেতৰ যিখিনি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা নিশ্চয়কৈ ফুল ষ্টপ পৰিব আৰু তেখেতৰ নিচিনা বিভেদকামী ৰাজনীতি চিৰদিনৰ কাৰণে আগন্তুক যিখিনি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিখিনি ফলাফল তাৰ পিছতে সেইটো ফুল ষ্টপ লাগিব আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ শান্তিৰ বাৰ্তাটো নিশ্চয়কৈ আমি সকলো ব্যক্তি বা সকলো সমাজৰ মাজত এইখিনি আমি শুনিবলৈ পাম আৰু ৰাইজে ইয়াৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আগবাঢ়ি আহিব साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलफोराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कोचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कोचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कोचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलफोराव मोननो हासिगोन बे कोचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कोचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन